Sydney Australia hian mi chi hrang hrang te chu an duh thu samte te puitling turin an pem thina kumsang ni pariata khan Manisha Patel le apasal te po India changin Australia hian an pem ve roya mase kumkhat chung lekin an nu pa chu anin chena India changa engineer degree nei la chu Australia chuan a man theilo wangin qualification yam zok a be se lo zok na chu a thonga ya abe se angin anun chu anuam ta haulo pasal chen le mani khosa ani na te chuan akhwa ti har leya ti chuan Australia a Indian hau kopui in zona website pakhada chuan a kopui tur om mi zonzai chu arel ta ni heti la hian Manisha Angthovin Niraj Dev chuan Indian matrimonial website a chuan a kopui tur alo zong ve meka an panhi chu in befu hlovin an chanchin te an soi chuan in annalai po an lo nga hleya Niraj po hi India engineering a bachelor degree anei ve thawa Australia a degree chu nana inatan a man theilo wangin a thlan lo zo qualification yam zok chu a tho anga yani in mu hun tur de soin anin muta a ramshana Indian ve ve ne boka anin po ngal hleya mela po indu to nana chu chenshan theilo khupin anin thahlela nira swan Manisha chu alu khung ta hiala Manisha chuan ama mangai tu tak tak tung tu angain a hlim hleya ramdanga ko har taka om to lo tu ringot po chuan chona thara pe ni mase arin phak lo lam da yin nira chanuna chuan ama chau ni lo me chedang anum thlata achung de chuan India a nula pakhat anu pui turatan chuan anno hwal sakreng chunin Nira swan pasal chen to Manisha ne na an cheng dun ti chu achung te shil ngam lovin video callin anu pui turatan an hwal sak chu a bechina nupa angche a khosata chu Manisha chuan a thlabi nei amo mal lo ti shain anjing hel chuan a railo a testa a alo rai nge ya a pasal nen Australian kal nuwa anin chena a no loka mi padang fa paile city India lama chungten an sha thona chuan an zaklu tuk tur chu ngai ngam lovin Niraj nena chung ko din chu du vew ma se aril ru hain a chap soi soi maya Niraj la chuan nei chu atum melo na samai sia doctor ten omalom tin nauti tlak chu arot ta a Nirachan nauti tlak du na ril ru apota wangin Manisha chu aril ru na hleya afa pai na pain anei du lo phei chuan achung te tan an zana khwa sei don tin Manisha puin nauti tlak chu arem ti veta a damdoi ina nawan ti tlak fel nuwa an ho chuan Manisha chu a chap bang theilawa nira chila chuan min sha thiamangai me chedang laka thoka tiam to ati thor maya Manisha ruruna sa to nen chu thu chuan adeng na khop mai tu hnena motiin opo chhuak chalhei theilo chuana zota Nira swan achung ten nupuya tanan hwal sak India mi ani thuin achanga Manisha chu ariru na hleya nawan ti tlak ko wanga ariru le taksain atur veulaya Nira chan chutyang thudeng khong lutuk a shil le phei chuan Manisha chuan omngai na shelo Nira cha nel tur le an khum tur puin thashwe nei to lova honakal le hleka Nira chuan an inkar chu ti to pohun to tho sei chuan Manisha chuan apum du da tat lova abial pa chu mi pasalani to don ti shereng ma se aruk tala an lein kop thei abei sei pyala ma hian Nira charil ru chu a thlak thei alein bei se ani Nira chle anu pui thar tur te chena in tur te po Nira chu am pui veka Manisha du zong tak chu an lei boka Nira chuan Manisha chu in thara chuan anu pui tur lo thlen ma chu chen veri phala ma se khum khata mutun le pindan in chompo Nira chuan adu talawa hetiang chung hian Manisha chuan Nira san nupui danga nei tak tak chu aring theilawa aril ru thlak thei alain be sei fanani Nira cha soyang chuan aum zela adu anga pianga ti saka Nira chuan mi pat me chatna adu huna aman puya tambak ati to lawani kartampo aral ma chuan India changin Nira chanu puitur purvi chu aron thleng ta a
Manisha chuan in te lauti fai sak vekin ina changa chua chu a she hleya ma se Niraj chuan anupui tur airport a om to thosain Manisha chu a thomno nen chuan a chua ti rok roka Manisha chu a ma a Niraj nen an pahnih te a in lungrual takan chena chin ama apartment lama chuan a letle ta ni aril ru chu na hlema se Niraj ril ru chu chatna ne the ale be se fana wangin aril runat na te anupui tur a thik na te chu sei chuak lovin a pai renga lelama Niraj roin Manisha ril ru tur ngai to lek lovin anupui tharun thleng chu Manisha nena anin ton tira adwat ang chena dwata adole heu veu to ni engma shevelo India changlo kal purve joshi chuan Niraj chu mi chetaka ngain ain chunga pathian thlak a mu te chuan ati hlimin a pasal tur chu merin tlak tak tura angai nget mya maya purvi I alo thlena changin Niraj chuan Manisha chu biakle ngai ven ane zui ta reng lawani Manisha chuan Niraj chuan aron ngai ven zui don lauti a chiat nuwa chuan la be dong du chuang lovin zan kha chu Niraj le purvi te in kwa riala movin en lai chuan Manisha chuan Niraj chu vakolin ain chu tu te muin rokan toma wanga a hlau thu suin Niraj ina chuan ria chu avadil ta a Niraj puin lorem ti ve mayin purvi chuan Niraj champa ngai tura lo ngain alo dong song cha hleya Manisha in Niraj laka ama thlak tu ama aya no pangle le ka thiam taksa po na le moi zo ka mo chuan aril ru chu anazwal hleya chumi zan chuan Niraj le anupui tur pindan khata anmut lain Manisha chu pindan le lama amaina mowa Niraj chu purvi laka alung oi hle ni turani Manisha chu angai venzoi lo shimani ni liam le deuh no July ni somthum kumsang hi sombathum zengkar ma taka chuan Manisha chu athawa apartment kule lamlua tu chuan chumdanga ti ngai hau lovin Manisha chu an pathian ma chuan a chongchai lai a muwa Manisha hian Niraj chungten Niraj tana reman ron ruat hi dikati theilawa aman adu dan taka ti dikle tomin ariru chu asyam filtani Niraj le anupui hwal chena lama chuanin khalphein Niraj chu security ani wangin ahnalama chuan zankhuain a umdon ti sha Chabis per akul mang chuan in chu hongin purvi chu alo lamutui khop mai pindana chuan lu chemin purvi chu arek ta thuta thinrim na le huat na thik na nen zong ti ni boka Manisha chu achak hleya tui takalo mu purvi tan chuan chan han khona man kha omlo shima mithiam de chuan mani mishing pui rek hlum tur hian chakve thokhat ve wangai niin ansoya Manisha hi thinrim na le huat na khatani boka poi soilo purvi chu arek hlum der maya chungmai chu du tok lovin a thi nuwa po chuan a chemte ken chuan voi ni lai chu a vitle nge ni chumi nuwa chuan Niraj ron ho main in roknakal swalanga lantir tumin purvi hen beka thilom te chu chhuata a bundara in chu miswal lu rukna ang taka siam chopin a chwa sana Niraj ron ho chuan a be sei lo deuh purvi rangrap thlak tak chu a mutani India changa local Australia a omna po larei lo tak hian melma nei don lo ti chu a she chiang hleya a chunga hetianga chedu tur hi mi pakhat chau sha ta neya Manisha ini mase Manisha e biakatum chuan ani chu damdoina miswal kut atura wangin alo omdai seya Manisha hian rin hlel ani lo nan Niraj ngai sak a hlo theinan le man ani lo nan ama le ama alo invita police te nena chuan a hnabang a holama chuan mi pa pani in ti boyen pakhat zok chuan a vitta niin asoya mase ado sei chuan a chan him rei lo hle Niraj te apartment a parking lot CCTV a chuan Manisha chu purvi tha ani ni zingkar ma taka monia mne somli nu vela man mo taka akara let lai mu ani le boka no chui tu ten fin fiana nena andop nuwa chuan
Manisha po in puang zuin purvin an chuan nirach nena an inkar thuwa in hau boyin mani invenan purvi chu a that pal niin asoya mase purvi ruang postmortem ani nuwa chuan mani invena nilovin tumsa renga tha ani ti anchile ta seya purvi kha chemte vi ani wanga thini lovin a ngunga are wanga boruak ta chama thizo kani Manisha chu poi soilo purvi josi thatuarin hlel thuwa chuan man niin joila chuan mani inven angin a phana sa hleya mase fin fiana a chiang thokhat veu boka kumsang hi sompanga chuan rorel tu chuan kumsom hni pari chung lungin tang turin a chung thorel saka kumsang hi somthum pathuma perola chwa adil theidonani Manisha hian abial pa nei letle adu wangin poi soilo engma shevelo chu ada cha mase atwal tha chanber abial pa ni ra chian angai sakzui ei lawa mi pa pakhat adu nain amit delin poilian taka khoya amanun po achat pha ta vekani